took a man called Moses with a rod in his hand. Told Moses, take the rod in your hand, stretch it forth and walk on dry land. If you can use anything, Lord, you can use me. Use me, Jesus, use me. Lord, you can use me. That's our prayer today. Lord, you can use me. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. I remember a story, I remember it well. You took a shepherd boy, David, with a sling in his hand. He took the rock with the sling in his hand. He flung the rock and the giant fell dead. If you can use anything, Lord, you can use me. Ya, patalo fatu ile pa ia man manu statu tunu fa peona mafuta mai fo ile nei fiafi ile alofa mlanga le yo le tua peona mo wala ava no tatu te mafuta fo ilungo le nei asusa ile alofa mlanga le yo le tua ta mai lo tu soifua ia molo una yola ko lo ko ku lunga ya la o mai ke sosoani fo ile le ni mafai ona la ngona le mai ia tatu pro kalame o fia fo ise meu e mafuta mai ai e nei fiafi fa talo fa to ya to pa anga umo tina mata ma tua o una le tua ia fia lava se meu mafuta mai su tatu o tino fa talo fa tia o to le swafa manu malo keriso ia o le tua ile o yo se tua fa ilonga tangata o io le tua nate mafaia me uma e mafaia le tua me uma e mafai ona ia faonga ina so seisi lava mafai ele atua na faonga le ai fai ma teutupe ma Yesu ya Peteru sa we alu e kongi la ma ka ori ai mo mai le mangile ngutu ai le tupe ngai kongi ka tax vai ele atua e fa ke kupe le atua ia a ole fa ma ongi ka ngaka ia ave mangi ai fa afo e fa ke kupe pe fe le fa mauni tanga te e afo e te tupe ale afo ale kalesia ia ma me ngaruenga ia o le tua so se siam fa ngai le tu o ia o le tau tala fo ia fo ia perfetta o fa ngai le tua ia le asini fa ngai le tu le asini fa tau tala le asini e pule ala le tua pole ale mena te fa ngai na o le tua la ele onge la le tua isi mena te fa ngai na ti o fa pe si fo ile fa pe ilona ola fo ile e na te le ma fai ele tu ona fai senga luenga e no mai o le mea le ya fo le sa o le tu fa ala langa ma fo mai le fetala nga Yesu e ma fai ana fai ele tu fa tu ma ai ala langa mai o le mea le tala fia ngai o le tatu te no fo le mafu angana na fei tatu ele tua ai sau le tua fa onga i fo se onga la au po o se a fasima ai alanga ile tua pe fa onga man and yet o le no fo le tangata na fei ele tua i lona fa atusa e tapua ile tua ia ma au na ile tua o le tua la na le ai ma se me e mfaina tau fi ele fa onga ina ele tua he can use anything e ma faifa mai o le matangi ma le afa o le apongisa o le la o le masina e au na uma ile tua tato uma lava la au na
ia vi ia le tua le nei fiafi tonu ia sa le fa tonu ina le tatou wa fa malusi le asona le la yo tonu sa e awai tu fo ita po inga ia masau ninga mo matou nei le nei le nei ta follo lang yo le matou suta po ile nei ia e me se fo ile usu i Amerika e ini so ila to lo fa pe ona ta po le asa pati le nei le asu fitu ia mo ila to fo yo la ya sto na e terminate out la to so ta po ita ya o lai tu ia maro so fu me silo mo upo la ta pena tu ai oi ia ai le yo o le aso ata ya o ai la ta to wi fo matalo ya matali e fo ta to pro kalame me se fo se upo fa mano si mo ta to le nei fia fi le to lo mato tama mi ia la o fio e moni ma fa mahoni tama e te fa nga ina so se mea ele ai se e ma fa una ta fia ia la o fio tama mai le fa nga ina o se mea faitino e au auna ia te oe ono oe le atua e le mawhaia e le tangata ai whaia e la ua fio i whaamanuina la ua fio tama mātou te whaafo i le vi inga ia te oe lo mātou atua ta talo i la ua fio i lo wanganga pa ia se e whetalai au whaalongolongo ma whaafonga fo i lau whanau le nei fia tala noa o e whetalai o e tama a ima whaatonu ia te ila jau i ala o le amio tonu whaamanuina le suafo la o fio o whaatino ina aila mātou nei a onga ia musa whaamalosi fo i tama ia maile upu mai la o fio whetalai oe o le talo le malolenga le suafo o Yesu Keriso wo le mavala au tuwai nei amene ma amene vi ia le tua e te tununga o lo whaapeona whaangasolo ina pēr le tātou tatara noa i le malusi angol imagination ia ma le focus ia po o le me ave ilo whaatahua o lau vai ia o te ilo lo whaangasolo le tātou plokalame ia ai whai lava ma toi whaalongolongo ia e la nei vala vo ien e mo le Jamie Hulele ki fai se ngaruenga e umanga e fai ngaruenga e sa ko e kuma kilo po ia ni me au ko fa ku mo vo ile ia ma to po le sile amen pe fa pena fo tato pa po study e nga I vala fo I ka ko lo ko ke fa mana ia ile tato ma ta upo lo fa nga solo nga lu mai pele nga au ia ni me fa ali mai fo ni ma fa no tato va ia ma to fo ia pe ato li on masina lo tato si le fia inisio vai ngole fiong pa ia le tua ole a fia file nei ia po ole i fo I tu la o te fia tala noa I le whaalinga le tua mo oi le tatu tala noa your vision the power of your mind and your focus e ena le malosi anga ole afoi ole focus a oi I lo wola ma lo e mawhai e le tua na ngalue mai o nei na suilo ma fau o e ave e sea lea o le vaenga sa whaatapula ai le ngalue mai o le atua o you remove the lead le na le tapuni le sa whaatapula ai oe na le mawhai e le atua o na ngalue o le teimi lama lai sui o tātou ma fau o le nā lo le a mawhai o na ngalue mai le atua ono loa famatala tuspa ia whatever a man think in his heart so is he faite manatu I lo loto e tele mawhaia e manatu I lo loto e te mawhaia amene tato atu mua tusi Amosa the book of Amos Amosa o lona mata upu e tolu fe upe fitu fa maile tu si le Amosa tolu fe upe fitu ele faia lava se mea ele ali o Jehova ai fa alia lona finangalo yana au no perfecta amen for my surely the Lord God will do nothing but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants the prophets. I to tono tusi pa ia fa mai le tusi la fiong pa ia le atua e le mafai ona fai e le atua se mea e se ilonga na te fa alia I perfecta.
which mean e mua faali e le atua pe whailoa e le atua lona finangalo. He first revealed his will. E mua whailoa e le atua lona finangalo, whato a ia whai aise mea. Mana o le atua a whamasinonga le atua ia Sodoma ma Gomoro, sau le atua wala au le tamalo no ia Iona, sau ea o ia sau le atua whai a Abramo. O Nineva, i le whamasinonga le atua i Nineva, sau le atua a wala au ia Iona. Right? So se taimi lava o ia Israelu o le tāua i o le iai o perfeta. Ona, ale aise perfeta, e le mawhai fo'i ona whaia le fina ngalo le atua, e tatauna i ai le perfeta. Pe whai loa fo'i le fina ngalo le atua. And I believe it's one of the reason ile talanoa mai fo'i o le atua, the word of prophecy na whaapiona tu ina mai i a tau. Ia mo sa moa i o lo whaapiona tātou wa aia pēa ia na ngalue peo le nganga o le atua e whaatau nu. E le i mawhai ona whai e le atua se i o i le teimina whaapiona tu ina atu ana le whai loa ina lava. E le mawhai fu na ngalue le atua because according to the scripture, for mai, surely the Lord God does nothing without revealing his secret plan of the judgment to come to his servants, the prophets. E tā ua la i le atua le whai loa o lona finangalo. O le au tala noa la i le vision po le vaai mamao le atua. La utala noa i le vaai mamao le atua, ia po o le finangalo le atua mo i tātou. I le olanga le tātou te olai, e le ai mase mea whaitino tātou vaaia. Mea whaitino umalava, o le vaalele le ea, ai le ia vea ma vaalele na mua a veo se vision, po o se whaalinga i le mawhau o le tangata na ia whausia le vaalele. Ai le i iai fo se telefoni i lautanga, na mua iai le vision po o le ato le telefoni i le mawhau o le tangata na whaia le telefoni. E whaapena fo i le taavale, ai le iai se taavale na mua lava a veo se vision, pena a veo se ata, i le mawhau o le tangata na ia whaia le taavale, o le fale, o mea lava lo tātou va aia. Ai le i avea ma mea whaitino, na mua avea o se ata i le mawhau, o le na ia whausia. Right? E whapena fo i la le atua malona fina ngalo, ai le i whaia i le atua le foafoanga, na te le i whaia le lalo langi, na te le i whaia fo i se tangata, na mua iai le vision a le atua i le lalo langi. Na iai le ata po le tō wha le atua, na iai loa lava fa mai le upartus pa ia, na iai loa le unga mai le amatanga. So he already had a vision of the end. O laua i loa e le atua le taunu unga. O le atua la, e iai lana vision. O lana vision e nana fa mai iai le, Ioane tolus fun maleono le tau loto e tātou. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. For mai awa ua whaapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalolangi, wa ia au mai eilo nā lo pele to atasi, ina ia le whano se tasi whaatua i ate ia, a ia maua le ola e whaavavau. E ese la le tāua o le vaai a le atua, na vaai le atua i le unga, e iloa e le atua, o lana vaai mamau, e tatau o na ola Kevin i le ola e whaavavau, tatau o na ola oe maau i le manui o le atua, o le vaai la le atua, na ia au mai elo nalo pele tōtasi, o le manui a le o Kevin. O le manuia leo le tangata, ina ia mawhai o na sao le tangata i le malo o le atua, lena ia au mai a Yesu Keriso. O le o langa le nei, e iai le teime ma vai atu ile nei o langa, ma ona atu ina nau. Ai o le fina ngalo o le atua, the Bible says, his will stands forever. E tu mau le fina ngalo o le atua, so what is God's will? O le fina ngalo o le atua, o le ola e whaavavau. Amen. I te tonu le tusia Jeremia,
o lona mata upu mua, Jeremiah. Yeremia o lona mata upu mua. Na vala au ai la le atua le tangata leo Yeremia. Fa mai le atua le vala au le atua ya Yeremia. Na owi loa oe, a o le ifaia oe e a o le manava. Na u whaapa ia ina oe, a o le i whanau mai oe. Na u tō fia oe e whai ma perifeta inu. Nei loa e le atua pe na iai le whaalinga i le manatu o le atua na te whaia i Yeremia. Ai na te le i whaia Yeremia i le manava o lona tina, o la foina iai le ata o po le vala awina o ai po le purpose, po le mafua anga ia leina whanau Yeremia. E le i tauna ona whanau Yeremia i le lalolangi e whaatumu i le lalolangi. No. E le i whaapea na ona tau lava na ona sau le lalolangi ina ia iei se tangata ino ia Yeremia. Na sau Yeremia i le lalolangi le nei, o laua iei le purpose po le mafua anga na whanau ai. O le ale mafua anga, foi mai le fetalai ngā le atua, foi mai ua outo fia oe e whai ma perifeta i le nuu. E sau la ai le i sau Yeremia i fafo le lalolangi nei pe whanau mai le lalolangi, o laua iai lona vala awina. O ana nafi no walu te matamata i ta alonga, alo nisan nafi. O matamata fo ilea ie il ta alonga ne pola. O vai atunga, o kase ko akele o kamiki. Man, like hundreds and hundreds of kids. O lawa mai ta alo in a young age, I think from 5 up to 13, you know, going her age level na leo mai ta alo fo ilea e alau ke ku fo fa tu se to luana nafi. Allah se to atele on ita mai tio mai fia ta alo ne po. But the question is, how many of them is going to make it in the main team? To fia o la to po pe ko fia nita maiti o le afa apea ona mekila i le Silver Fern e po le autele a New Zealand. Wa fi o le o mai fia ta alo ne po. A le facilitele le na pe for All Blacks o le to atele i o le auta alo. Ai to fia tangata o lai to tonu le All Peleki. To fia tangata they make it. Tangata no lato au sia le la asanga sa te tau ono o iai. O le fesiri le na o fesiri na fin mato ainga. Ono no va ia tu fo le nau o whanau e ta alo. E be e wha apea fo le ola Kirisiano. To tele yo Kirisiano. Ile amatanga o le lato ola au auna i le atua. Ma ko ngau le atua their first love. Kei mi lenga whako akalia Yesu ola. O kaimi o mai au ngai le atua, kaimi o mai le misi le kakalo, fellowship with God. As life goes on, Lord wa se se male lo falena. Pe wole to yese passionate, wole to yese nau ta inga, wole to yese se ngalala i le atua. Ona avela ia me ua lusi ese ai mai le awala ia po olona vala awina. E fa apea ai ona filifilia o ia. Ono le upartus pa ia, for my many are called, but few are chosen. For my to atele e vala awina, ai to aitihiti e filifilia. O la ufesili le na mo oe mo wa never too late. Some of you look at yourself up there, Kevin. I'm already 70 years old. No, you're still alive. It's never too late. Do you know the Bible says he can restore everything? E mawhai e lea tua na toi restore mai the 70 years o lo o langa pe a whai o leua e matua a laua e wa ai atu o tele aso o le whatu a e lole upumoni. I'm telling you, God can restore everything. E mawhai e lea tua o na ia toi restore hina uma aso na le lo o langa. It's possible to God. Ole for me to atele vala awina ai to iti e filifilia pe fo ila Yeremia na fa nau ma Yeremia o laua iai le vala awina o le atua i lona olanga fo mai la i o le tala Yeremia ona ofa upo ono ona ofa yatu lea awe lea li ia Jehova fauta o te le loa o na tautala awa o au o le tama iti
Ona whetalai mai ai leo Yehova ia te au. Aua e te whaapea, o au o le tamaiti iti. A wā o i lātou o te awina atu ai oe e te alu lava i ai. O mea fo'i o te whai atu ai i atu oe e te whai atu ai lava. Aua e te whewhe i ate i lātou, au wā o te i atu oe e la vea i atu oe. Ua whetalai mai ai Yehova. Ona whaaloloa ai leo Yehova o lona ao ua pai mai lo ngutu. Ua whetalai mai fo Yehova ia te au whaauta, ua outu ina atu wa upu i lo ngutu. Whaauta, ua outu fia oe i le aso nei e pule i nuu ma malo, ina ia lia ina, ma lepetia, ma wha umatia, ma soloia, ia whaatu ina fo i ma totoina. E saula Jeremia i le tātou whaitau atu le tusi lea. E sau Jeremia o laua iai le vala awina le atua, o le ale vala awina le atua, foi mai le foi upa se furu, whaauta, ua outo fia o i le aso nei e pule i nuu me malo, ina ia lia ina, ma lepetia, ma wha umatia, ma soloia, ia whaatu ina foi, matoto ina. O lena sau lava Jeremia wa umona yai le plana le atua ilo na mafau. So God had a vision e whaatatau ya Jeremia. O lai yai le vaaya le atua ya Jeremia. Pe ono whaiatu, your feet cannot take you where your mind hasn't been. E le mawhai ona ave oe o vai i le mele i o yai lau vaai malau tō wha. E whaape nā fo i la ia le atua. That's how God operates. E mua iai le ata i le mafau o le atua, o na ia whai ai leo se mea. Amen. Nei loa la le atua Jeremia molo na wala awina. But this is one of the excuse le to tele. E ofo ia te au, no o whai le tala le whai Jeremia. Ina ua au mai e le atua the word of prophecy ia te au, no o manatu i forgiven o ai oe. O hau wana o se tamaititi. O hau o mafau ngā nei na iai. Ah, la fe pasi ya isolo lungo lo mafau. E o ya o fa nga ya o le tua. And the Lord reminds me of Jeremiah. Ona o le tua e pule a le tua. Ana sau fo le tua e fa nga se tamaititi 5 tausanga e pule a le tua. Pau ale me tatou e fai. E ao ona tatou o wa yailu tatou vala a wina. Ai ao ona filifilia i tatou o Jeremia la. Na kol pe na vala au ele atua ala ile manava. Fa pe na fo I oe mau. Ai etele I saude lalo lange nei. Let me give you the wisdom of God. Po le poto le atua fo I mai le atua. Na ia I loa oe. Na ia vala au ina fo I oe. Ai etele I whanau mai. God is not a respecter of person. Ele sili Jeremia ia te oe. E tutusa lei oe mai Jeremia. Sa iai le ata o Jeremia te le I whanau mai le lalolangi le nei, tau na ona whaatumu le lalolangi. No. Na iai le mafua anga na laina tātou o mai le lalolangi le nei. Na ina ua fesili le au Fariseo ia Yesu e whaailoa atu ia se sign. Whaailoa atu se sign ia te ia e whameritana whetalai ngā Yesu. Pau ale sign e whaailoa atu ia te outou o le sign ia Iona. The sign of Jonah. O tau I loa le sign I whaatau ia Iona. A tau wa aiai o le kila ia from the first chapter o le tusia Iona o le pito I tua. Na I loa le iai o Iona. Na tuli mai e le atua I le mea na tuli atua I alu iai. Ai ese le mea na sola iai. Na tuli atu e alu I tāsesa. Ai latu sola. E ese le mea na awina atu e le atua ia e latu e alu iai. E whaape nā fo ila oe maa. Na iai le mea na sau waipe na tuli mai tātou e le atua mai le langi because we are from heaven. The Bible says for mai a oti oe oti au fo I le tino le palapala ai fo I le maa na vaola po le anganga I le mea na sau wai. Oe na sau wai na sau mai le atua. So na au mai la oe le atua mai le langi loa nganga o lo tino wana o se apitanga wha le lalo langi o le te sau e wha atino ina ili fina ngalo le atua.
Pei ona ua sau Yesu le lalolangi, sau Yesu maua lona tino faa le lalolangi, fai mai la i o le tala Yesu tama, faa fetai le tino ua e faia mo au. Ona ale ai se tino, e le mawhai ona ngalue le anganga o Yesu. Jesus, he's a spirit. He need a body. Ono le lalolangi le nei tātou te olai, o le lalolangi o le tino. E ta tauna iei se tino. O oe la mau, na o tātou o mai we are spirit, o tātou o anganga. Na tātou o mai le atua, o iei o tātou tino wha le lalolangi. No tātou o mai la male fina ngalo le atua e whatau nuu. Right? Pei fo i Jeremia, na wala awala le to e iei le purpose. Masani no wha o ngā ina le wha te inga fo i lea peo le lau. O le kāmuta a ia fausia le lau. O lai ei le ato le lau le ma fau o le kāmuta. O na fau lava la ia le kāmuta o le lau. A uma na fausia le lau. E le te i le kāmuta ina o umai fumafo mai boi. O ke le ilo se lau le mele na o whaia. No, o la lava na ilo e le kāmuta, le ato le lau ilona ma fau. Ai na te le i fausia. Whaapena fui oe mahau, nei loa lava e le atua oe, o lou mafua anga, ma lou wala auina, nei loa oe le atua, ai ole fesili, o oe la o e iona la i le lalolangi le nei. Are you like Jonah? Na e sau na tuli mai oe le atua ma se fe au mai le langi, ma e sau e faile fina ngalo le atua, a ole na lava e ke sai steps ono. Pe yo a fui o hau. No o sau e whaatau nuu fina ngalo le atua, po o lea fo o te taa milo solo, e le o whaia le mea na tuni mai eia o e le atua. Pea no o whaia tu e ao na taa ua na tātou, o na e le o oe o se mistake. E le te i e whanau man lalolangi, there's always a purpose. Whai mai la i o le tala tuspa ia, whai mai le moli mau le toa lua po le toa tolu. Whaamautuina mea uma. In the mouth of 2 or 3 witness, everything will be established. Ta tauna to o lua pe to o toru ni moli mau. E peo na a te ua sausesi foi mai a te oe foi mai soli. Va aile ai ar kamala o Kevin le makeki. E ki whako hele ai o Kevin le alu Kevin makeki. E ki ua e koe sau foi mai boi. Kamala o Kevin ai le makeki la ua lua moli mau. O e whaamautu e lo e sa o la. Longa wingos ka mo Kevin a sa il makiki. Ai ke ua e koe lau e ngofo fu e koe la kulisi mai sole. E ke va aila ia i sole le vai mama le. Ele aia ka malo ke. Tu so te fa longo tunga. Tu so o lau to toru moni mau tutu lava o Kevin la sa il makiki. E fi wala Kevin e fai atu ele ia le makiki. Ala fa mai alna va ai so and so. To o toru moni mau tutu lava. La sa ia i o. Lena tātou whai taua nei le moli mau a Jeremia, whai mai Jeremia, na i loa o ia e le atua, ai le i whai o ia le manaba, na wala au foi le atua ia teia, e iai la le vision po le whaalinga le atua ia Jeremia. E te tono le salamo se lau toru iwa. Whai mai e le tala tā vita. Whai mai le tala tā vita i whai upas fuma le 5. Ele i lilolo utino ia te oe ina ua whai au i le mea lilo. Ina ua saunia au i mea loloto i le lalolangi. Na sila mai o fofonga i o utino uma ina o a fuafua. Ua tusi a foi uma lava i lau tusi. O na so foi na whai ai. A o le ai ni o utino. Whai mai le tala tāwita, nei lo o ia e le atua a o a fuafua o vea ma alu, ia po alu toto i tuto le teimi lala a. La ele i whanau mai, nei lo e le atua. Whai mai la i o tāwita, ua tu sia fo i asolo na ola, a ele i whanau. Wa leva nei lo e le atua le mafua anga e whanau i tāwita, na ia wala au i a tāwita a o leile manava o lona tina. Pei fo i Jeremia. O la lava nei loa e le atua na iei le whaalinga na tusia. Wa umala na tusi aso lea. Ile apia le atua, le whai mai tāwita. O aso lo na ola. O laua umana recorda i le atua le ngā ruenga ma lo wala awina.
Lena tātou whaitau nei a Jeremia, la e tusi mai e le atua lana job description, ma lana me e whai. Ne fina ngalo le atua ia Jeremia. Le fu e sauta vita I foi mai, o asolo uola ua e tusi tusia. O la wai loa e le atua tā vita malona a matanga, malona taunuunga wai loa e le atua. O fea le la e fesili mane e te au Kevin, I want to know your will. Fa fea la no o I loa le fina ngalo le atua. Fa fea no o I loa le fina ngalo le atua. Let's continue. Fa mai le tala a tā vita I. Fa mai. Le atuai, fa upo e sfurfitu, le atuai, ua matua sili o mana tu natu o na o ngā I a te au. Ua sili lava o na tele o lo lātou whaitau au whai. For my, how precious are your thoughts to me, O Lord. For my, every single moment you are thinking of me, how precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thoughts. E whaataua la e tā vita, mā natunatunga po ole vision a le atua. Lea la e whesiri mai e te au, you know, lau e whapia mai, I still don't get it, lai o te leo malama lama, o le ale whina ngalo le atua. The Bible, it's God's will. O manatu I o le atua. Mai lava le kenese tau le whaalinga, o lona whina ngalo na, o na mā natunatunga na. E tā uala I a tā vita le scripture po o le whina ngalo le atua, o na manatu. Ai se aia la ina tā ua I a tā vita manatu o le atua, ona o le atua na whaia tā vita. Tō te iloa le lau po se mea faulava ke ale whaakau mai, e ke alu la whaakau mai se mea ke le angionga ngaki. Se po se lau la mai te tango e whapi, e te tango au mai le menu o fui lele le menu o fui lele, na e tilo la ia, pe whaafewhea o na whaapipi. Pe whaafewhea o na toi whaapipi le menu le nā le na au mai ele company, e whaapipi I ai le. E tā ua lana i o le tusi le nā. Ono ina la whaamtala mele step 1, step 2, step 3, step 4. O le manual le nā, e mawhai ona put together ina le lau. Lena e whaataua mai. E whaape nā fo I la oe mau. Na e whanau mai, o I le fionga pa I a le atua, e tuu whaatasia oe, po o I le la atau mawhai to e tuu whaatasi oe malo wala awina. Sau wā, e umai whunga ku whakasia I ai foi. Ia Kevin, e le ropo se lau. Umai whunga ngā whai leipu. Umai whunga whai, e ese fo I lea, po lea lava le whaunga la e whau e le atua. E tā ua la lea, lo tātou whaataua hino le upo le atua, mō lona whina ngalo. Tonu lava mea tā ua, ia ue au no fia whailo le whiawhile nei. Ia e loa lo purpose, knowing your purpose, knowing the plan, and function with power. Ia e loa lo mafuaanga, ia e loa lau fuafuanga po le plan, ia e matua I whaia fo I mo lo loto atoa. Don't do it half-hearted. Aua te whaia lai afa lo loto, ia e whaia mo lo loto atoa. O vaenga I e tolu e ao ona sa ili I so o se tangata hola, e te whanau mai le lalo langile nei, mua, su ele purpose na e whanau wai. You should know your purpose. Le alo mafuaanga. Le ale mafuaanga na laina e sau. Le a se whiauna, po le a se assignments na sau na au mai o e le atua le lalulangi whatino. Lona lua, ia e loa po le a le taiala, ia e loa le plan. Pei fo o Yesu, ina ua sau Yesu le lalulangi le nei, whamai le tala le tuspa ia nālu sfulua tau sanga lai tutono le malu, nālu e sue ma fesili I mata upu e whatatau ia te ia. Nālu e sue le plan. I le tolu sfulu tau sanga o Yesu, he was prepared. Na tā pena Yesu. Preparation time is never wasted time. E se tasi o wo sa alu whawhainga ruenga. Alu tana no Malaysia na wo fu whawhainga ruenga. Ola na wo la na. Wali mas full tau sanga. La kuro sia wo le a whaie. Kei roa.
lau tara noa malanga frene, o nana frena ua 5 sutausanga. Aua nge I offend tātou ia 5 sefulu ki o whaapea o leo whamakara le mea le afo, le story, o le mea mo in tupu. Lau kisia uo lea whaila na uo lea, keilo. He loa le, mea leo tangata au na ile tua fo ile. Lau ua ovatau sanga ile, le 5 sefulu whaasolo ilunga. A lau ua sau whaile le tua. O te ofo I nā atu lo uola a toa I a te oe, o te au na I a te oe. Ta talo nā lau a whai. Whamelo le tala la uole na whai ai. O ia o angisi iola I koe ofo, o 5 sefulu kausanga, ele o le olanga a toa. So paule mea lau ofo I le atua, nga o sinka mai vaenga muli o le olanga. Ai o lesi vaenga uma lava, ele o mawhaina ofo wa uma o laua. Wafoi, o laua gone le nā, 5 sefulu. A o lea la, o lesi vaenga mulu, o sta mai mea o leo langa lai te toi. O no mai la iwha mai, o te hofo I nā tūlo tangata a toa I a te oe lea tua. Ai o le mālosi, wa umai lau langi. Ia, wahalu nei la sia uo olo le sia songa, whamaila uo le koe luaku ngā luenga, o le kala mua ngā la ukamanga sa wamikelo. Haluanga po umafau lau kala lenga whai mai. Lau karanga whai mai le ela fo I whakau. Ile ofo I ngā kole o langa akoa. And yet, ile o koe kelingi aso I a pe, o la hua matua o le mālosi, ile o toi te tusa. Te I Lord ti a polo I saunga o I aso lo wola. Ke I ai le umo aso lo wola, e kere I lopo le ala umea na whai ai. Ai ese le tāua o lo I lo purpose, I loa le plan, prepared, tu sa lava pe le whaalaunga ina o e pe, aua ke alu kuri kua le pule la. Ele ai ma se mea maua kua le pule la, to be honest. Nothing. I will say 0. Le ai ma sa mea maua tu le pule la. To o tele tangata e nau e o kua pule la, se I launga, ele o se mea ta alo ai sesi. Tu sa le leilo tu I tu le pule la ma lo kūkūr ka paka o ngana mana o lea tua ke alu kūkūr ka paka. Same. Yeah. O a whai e te inga lau watu se whai te inga. A whai te ua e whapio o tangata lotu. A lai whai atu whai whiau. Sau alu kūkūr ka paka. E alu o kūkūr ka paka wha kongkong ka vale o tangata singo fo ilele. Sau tangata nā no fo lotu o lotu whai whiau la unga. Laku kangaka I kokongu, ele I tuai le lotu, aru watu o laua lava na tāpena kwa I malia longa loko I lea, le mea lai paka I lang ka avale o lai sefe lang ka avale, lau alu nga kangaka alu tapua isa o loto. La unga tu le upo le atua, lu waku le upo le atua, ngofo le loea, o lai free le tangata naisea, whainga lau lana le leilau tāpena ina mai, lana prepare ina mai le loto I fafo. O lea laua receiver tangata lea le upu whaolahina ilo na nganga o na saurola I o le atua tau I le whaiwhi au, tau I ma oe le sa kuku kua ka paka. Asea, ono lena lua ngā rurue whaatasi a wale whaolahina o le nganga lea. O lea tātou te ngā rurue umalava ele eser kuku ka paka, eser kuku pula, it's the same job. Ele whaapea o le a kere nganga e maua ele a foi. Ele whaiwhi au le kukur ka paka, o le kauia le oi, o le upertus pa ia, o ai lava na te talia le perifeta, le ingo le perifeta, na te maua le taui o le perifeta. A whai o le te au nei lalo se tai po se whaiwhi au, o le te lua ngā lurua e whaatasi. O le taui o le whaiwhi au malana ngā ruenga lai whai, lango suai o lo taui fo ile nā. Ele mea nai whamatara tuspa I o lea tua, e whea mea lea tua. Ele whailonga tangata lea tua, ma e whamai ele maulo tau ti ngā I lea tua. Everything e tau wia e lea tua. E tā ua la, know your purpose, knowing the plan, and function with power. E tā ua o na tuu mai ailo loto, e te whai aisa ngā ruenga. O oe mau, e sa ua I le wala awina, o le atua I lo wola malo soifua. Whao ngā ina oe, ma e mana o la le atua no o whai le tala le amatanga o le tātou amata upu. Many are called, but a few are chosen. E toa tele e wala awina, ai toa I titi e filfilia, ko a kelele au ka alo, lakapi, ai ngai ko I ki aka ngaka e la tau te a, make it all blacks. Ko I kiki angai ka ngaka o lau kua la kou fale, ma ua laua manuia I lea.
ele ta'aloga lakapi faapena fo'i la tatou kerisiano o tatou uma lava o oe ma'u no tatou fananau mai ua uma na valaau le atua iā te tatou. He already called. Na ua uma na valaau le atua ae o le fesili e filifilia la o i le aufilia le atua. A o le teime mana o i le atua o le a ia tofi se au e whaongaina mo lana ngā luenga. The question e mawhaina filifili o i le atua. Again, God trusts you. E le teimi na whetalai e le atua i lo uloto i le isi aso whatever for mai. You know, I love you son, but I don't trust you. O te alofa ia te oi, ai o te le tali tonuina oi. O nofo o whapea. Wow. It's something no whaalongo fo ile iai. And it also speak to my heart and it became a revelation to me. This is long time. E pese revelation fo ile no whaalongo ai. O lau whai meile atua e alofa ia te au. Ai na te le tali tonuina au. Pe o oele matua, e te alofa i lo watalii, ai o le tele i o mea te le tali tonuina i lo watalii. There are some other things that ele mawhai ona e tali tonuina lo watalii e aloe whai. Ese because ele i ready. Ele i sauni. Ele mawhai ona e tu ua ise responsibility ona e te le i tali tonuina. Whapena fo i la tātou kerisiano. To a tele tātou kerisiano, o lai mana o le atua e whaonga, o e alofa le atua ia te oi mau. Ai o le fesili, ua tali tonuina o e le atua. Can God trust you? For me tala tu ia i e whamaoni mea iti tō fia o e pule i mea tele. To a tele la, e alofa la le atua ia te oi, e alofa le atua i kerisiano umalava. Ai nati le tali tonuina uma kerisiano. Ai loa le leia e le atua kerisiano e nate a, e mawhaina ia whaia lona whina ngalo, mara kerisiano esen mea kuri kwai, esen mea anuai. He already knew, lai loa e le atua. A fili la le au, lau fili le atua, e loa e le atua le ipu, na te whaongaina. To rea tato atu le ipu na, te tau ona whai ua tato pulo kalame, e loa le ipu, o loo sa ili mei le atua, many are called, but few are chosen. E ei le vision a le atua mo oe, mo au. I to tonu le tusi a lua Timoteo, o lona mata upo e lua, e isi o inga kau whaasese le nganga o, whaasese, wasese le ipu ia pe, a le sa o lato loto o inga ina o whai mai wa uma le si tianga. O lea lai tala noa Paulo i lona tali i wha lea nganga. Whamari tala a Paulo, i whai upa lua se fulu. Ai le na o ipu auro, ma a rio ua i le whale tele, a o ipu la au ma o mea, o isi ua tau le leia, a o isi ua le tau le leia. Many are called, but a few are chosen. Ai whamaire foi upu e to tele e vala audi, ai to titi e a filifilia. O le ipu le tala no mai le i foi mai, ile fale tele po le fale o le atua, e le na o ipu auro ma ipu a rio. Ai foi mai, o ile fale tele, o la ifo ipu la au, ma ipu o mea, o isi ipu e tau le leia, a o isi ipu ua tau le angaina. Foi mai la ia, o le nei, ai se tasi e wha mama i a te ia ai nei mea, e whai o ia maipu e tau le leia, e wha asaina, e ao ngā foi mo le lii, ua saunia mo ngā luenga le lei uma. Ia o le ipu lea, o le ipu ti. O ma lulu ale ki. O le ipu lea. E le o whai maile tuspa ia o isi ipu e ao ngā, a o isi ipu e le ao ngā, that's not the scripture. Whai mai o isi ipu e tau le leia, a o isi ipu e tau le angaina. Some are honor, some are dishonor. E le o whai mai o isi ipu e whao ngā, a o isi ipu e le ao ngā, no, that's not the scripture. Te o whaapea sesi, o ke le ao ngā, o hao le ipu le ao ngā, o hao le ipu le ai, e le o le whai upu nā tuspa ia, o le upu le tuspa ia, o isi ipu e tau le leia, a o isi ipu e le tau le leia, a o ipu to tonu le whare tele, o lai ai le ipu a, ipu auro, ipu a rio, o le ipu la au, ipu o mea. O le ipu le te wa ai mai o le ipu o mea, it's a clay. O le ipu la lea, o le ipu ti.
e tau le leia la le ipu lea, a te ua uwhai atu i le mato ainga la kua e lingi masekaki. Halula i o si mato ainga au mai le ki, e au mai la o le pau leo le ipu e tau le leia i le ngā ruenga le na. O le a, o le whai o le ki. Ai a saulo to lua o laua au mai le ipu ma fola fola. E lea, e le tau le leia la le ipu le na, e wha atino i na i le ngā ruenga le na. E le o si ipu ki o le ipu ma fola fola, it's a plate. A te i fo i laua, ipu ki wha te inga. A whai te o whai atu mai se kā vai ngani. A sauna mato a inga au mai le se vai i o waka kou sa mo o ipu aia mai kako vai a. Ai le pālangi a ia. E mai le ipu a, le ipu klasa, ipu le ipu malama. E mai la le ipu le na, e au mai le vai. O le ipu la le na, e tau le leia ino le vai. E le tau le leia pe a ingo se ki po o se supo. Pe tau mawhai se supo po le a. E le mawhai ona, pe le tau le leia ina. Pa it's a stiola o le ipu. A o lai na whaile awa whateta inga ki o whaile awa vo i lele Samoa. Ai ki o whaile awa ai, kūna i sori ko mari i a, kau ke rola i o le awa. Ai ka moa i aku ma le ipu le aso i le awa. Le aso i loa, o tau le leia le ipu le pe a whaile awa Samoa. No. E tau le leia le ipu la au, po o le ipu le a, ipu popo. O le ipu na whai mai le la au. O le ipu la le nao, lai tau le leia i le nā ngā duenga. I le atua malana wala au wina o le tino ke riso, a tonu e le lopo o oio se matai. O oio le tangata e tautua i lo ainga, e le o oio se whaife au. O oio se tangata na au wina mai e le atua, te le tausanga o male pe lepe mta ape lo ainga, na ua au mai o e le atua, e te sau e au mai lo ainga i le li. O oio se matai na tō fia e le atua, e te sau e wha o popo lo ainga, matai tai la tō i lumo le atua. E le iloa foi po o oio se le oio po oio se fai pule. Le iloa po oio se pāle mia. Le te mafuta mai po le a lava lo vala awina latu la lea. O le ipula. I le fale tele o le atua. O umana tu umata manga i le atua lona fina ngalo. No tau i lo le mena la ina le fia le atua mai a ave esea mai le malo mai a saulo. Na wala au le atua ia saulo e fai saulo ma tupu. Na ia tō fia ina Samuelu o ia o le perofeta po le osi taulanga. The priest. O le mea o tupu, ua o olo le taimi o le a fai le taua, vai atunga saulo, o laua o tangata e oea. E oe fai le. Laua o tangata, wo ese atu lau tau. Saulo le tupu. Le tupu lea. Sau ua whaile ngā ruenga ale o si taulanga. O sau osi le taulanga i lumo le atua. O le ipu lea, o ia o le tupu, e le osi taulanga. A ua sau au mai le ipu, ua whao ngā i, ua whao ngā se lala na ipu. Se le mea ua sau whao ngā i ai le ipu. E le olona purpose le nā, e le olona mafua anga le nā. O na ita leo le atua, mai a ave esea mai ele malo mai a saulo. Esea, was se, imagining te me whai ia ni a potopotonga Samoa, e le matango fie, le no nofo whaife au, ma au na le atua, ai saule pale mia sau whai le lotu. E le ona ina, pe a whai e sau whai le lotu. Pe sau se fai pule fai le lotu, a o laino nofo au na le atua. O laua iai lava ipu o tō fia i lana mata ngā ruenga, ia po o lona wala au ina na watu i le atua. E le ona la, te le o fai atu e le mawhaina te talo, no, a ho oina fai, e iai lava le ipu o tō fia i le atua, e tau le lea i lea, mata fai oi, ma lea vaenga o le ngā ruenga. E te talo umala tātou i le atua, ai ua uma o na tō fia o i le atua, i lau mata whai o i e whai. Sa mawhainga kakalo saulo back then. Yes, la lava na mawhaina te taulo, sa tatalo saulo. Ai ole o si o le taulanga, e le i mawhai o na whai. To o lua tangata i totonu o le a, i tua o le tusi i le teimi na whai e le taulanga a rona, na iai o si taulanga i to o lua, na o e whai uma le o si taulanga, na o e whai le taulanga i tusamare tu la fono, ai na iai le mea na se, na le fia i le atua na feoti,
na fasioti le atua o staulanga ia, ino ua atu fai le taulanga, ai le sa olo na fainga. Lea lau o sau fo i saulo fai. Matua i to asa ia le atu. Ai sea, e se lona mafua anga, ai e se le mea o sau alu fai. Some are honor, some are dishonor. E le mawhai ona vea o e matupu, ai e sau fua fai ngā ruenga lo staulanga. Lea lai tau mawhai paulu e tano mai i le ipu. Ele o foi mai o isi ipu e tau le leia. A o isi ipu, ele o foi mai o isi ipu e ao ngā, o isi ipu e le ao ngā. E ao ngā li ipu la au, e ao ngā li ipu o mea, e ao ngā li ipu a rio ma li ipu aulo, e ao ngā uma ipu. Tasi a le ipu e ao ngā le tanotus pa ia lea, po le ipu e whao ngā ina, o the cups po ipu ia e ao ngā. Tasi a le ipu e tau le leia ma whao ngā ina, o le ipu whao ngā ina le tatu tano ai, pe a whaite mana o whao ngā o i le atua. E ui lava o lipu aulo. E le ona si ipu aulo ai mai au mai se ki e le tau le leia. A wheo si ipu ki ai mai se ipu aulo. Kolsuru Afrika la. You know, it's not really honorable. No, I say a wheo se vanga lai whaifafo tupulanga. E le mawhaina matu se ipu aulo ingo ingi ki vafu. I say a, e le tau le leia. Ai au ngā lava le vakulea. Ipu whapepo le ipu plastic. O ipu tau le leia ipu ngai fafo i e vanga. E iei ala le mea tau le leia i lea ipu ma lea ipu ma lea ipu. O oe maa o le ipu. O le ipu la leo te mana o te tala noa ai. Mai le tele o ipu, ipu la au, ipu aulo, o le ipu o mea. Tele o ipu ia. O isi tau le leia i lea ngā luenga ma lea mta whai oi, o isi e le tau le leia. Ai o le ala le ipu e whao ngā ina. Foi mai la ia, o le ipu le whao ngā ina. O le nei, ai se tasi e wha mama i a te ia ai nei mea, e whai o ia mai pu e tau le leia, e wha saina e ao ngā fo'i mo le alii, ua saunia mo ngā luenga le lei uma. O le tangata ua fili fili e tuu e se ina o ia, ma wha mama ina. Fo mai la ia, ua tuu e se ina ua wha saina e ao ngā fo'i mo le alii. E ona e le atua lau filfilinga, ona e le tango le atua ave ese oe, e separate oe, o oe separating na oe. Ana whai mai o le nei, ai se tasi e wha mama i a te ia. E whai e oe le wha mama ino oe. Ea, ie e tango e wha mama oe. Wha whiwhela, whai tau ka kontinu whai upe lusfulua. Le tara noa paulo ia timo teo o le ipu, whai mila ia e sola ese i tu ina nau o tau le lea. Ia e tau sisi le ami o tonu, ma le whaatua, ma le alofa, a toa ma le file mu, whaatasi ma ila tau o e vala au i le lii ai le loto mama. E iai la le vaenga le ipu le fai o lea, ia sola ese mai tu ina nau o tau le lea. O lai tau le lea, ia ska moi fo. Stamo timo teo, tātou umawha mai, ia e sola ese mai ai. A vea oe maipu ea, tu e se ina. Lae lava fia lava tupulanga e o le wharkalapu. Eva ailo ia tupulanga. Halu le fale o le atua. Separate yourself. Au e te winga whaatasi manata ngata. O pia la to e whai mera ngai. You separate yourself. There's always a cost. E iei le tau e te tuongi o lo au nanga i le atua. Separate ia whama ia e sola ese i tu ina nau o tau le lea, ia e tau sisi le ami o tonu o le awala le wha mamai nai oi. Ia e tau sisi le ami o tonu, ma le wha atua, ma le alofa, a toa ma le file mu, wha atasi ma i la tau o e wala au i le lii ai le loto mama, ia e alu i le meala ia i le wha ala potopotongo o tangata wha pena, ai aua ke alu lea, i le wha ala potopotongo o tangata la ia i tu ina naunga, la e a ola i le olanga le ami o tonu, ai se a, whamai a wore ngoi ma le ngoi, e ngoi a tuai le ngoi. So separate yourself. Halu le mea o lai ai lea. E mawhaina wha mamaina ai. Oe whamai whetalai ngā Yesu lana au so. Wa wha mamaina o tou i upuna o whetalai atu ai. So the word of God e na te wha mamaina i tātou. Whawhewhea la, lea la wa wha mamaina oi. Whawhewhea o na tō fia oi le au fili. Whawhewhea na tango le atua tofi mai oi. Whawhewhea na tango le atua fili oe mai le toa tele o Kirisiano. Whawhewhea na wala au atu le atua ia te oe son, daughter, le lau whaonga ina oe. How? Whawhewhea na ela vei le au fili. O a criterias o le
o lou mau o le fina ngalo o le atua, ma le tō fia oi wa pio o peleki le All Blacks. Ia, e iai lava le tō finga ia le All Blacks. Wa umona tō fia i le atua. Umalana tō fia le All Blacks. Ai, e iai awala. E le tutusa le, this is what I notice, e le tutusa le tō fia ina o le tangata o lai huka, ma le tangata o lai wingi. E iai lava criteria o tangata wingi ea, e mawhaiuna ia la asia, e mawhaiuna tofi. Fa pēnā fu la tangata huka. Tangata le taalo i tutonu, e te tau fu na iai lana ia criteria, se te tau una ia la asia, e mawhaiuna tofia. I le fina ngalo la o le atua, o le fesili, o le whawhewhena tofia o i le aufilia le atua. Whawhewhena tofia oi, ke ue whapia mai Kevin, se o ka ika ka ke fia halu le aufilia le atua, Kevin. Na lai kangi le tua, nge fi. Se piki au le aufili, piki ka ika ko yo fia, ma nga o fa nga ingau. O le faingo fia ia nga ela vele aufili le tua. E faingo fia le criteria. Ai olona fa tinonga, it's up to you, ele up to God. E fili o ele tua, olona criteria lea. Il fa wina ele tua o tavita fo mai. Ua o mai le au so o la fuso o ta vito le a fail filinga. A fa me fa upo fitu. A ua fetala i mai Jehova ya Samuelu. Au e te va ai i lona tino. Po o le maua lunga o lona tino. A wā ua o te e ya te ia. O lona winga o skamo Eliapo. Eliapo le lunga i. E le ila vele au fili. E le ila vele au fili. Fa mai le tala le atua, fa mai ua o te e ya te ia. I resist him. The question, o ai le tangata lai fa mai le tala tuspa ia te e ai le atua. Fa mai le tusi ale Jacopo, God resist the proud, he give grace to the humble. Fa mai te e le atua i le tangata fa a maua lunga. A fai o le te whaalongo mai le afiafi le nei o oio se tangata wha maua lunga, le la uwha pia atua, e le whao ngā ina o e le atua, mai le tō fia foi o i le aufiri. E le special la o i le atua. I le wha pia e ke ola i le o langa wha maua lunga, ai wha pia i fonga whao ngā o i le atua, mai le tu whai atu, according to the scripture, it's a big no. E le ska mai no le nā, o le no la poa. Yes. E le whaonga ina e le atua se tangata wha maulunga. A tonu e whaonga, ai whaonga la aia, whaonga e le ti Apollo. Peo Utah, na whaonga e le atua foi, e le ti Apollo, na whaonga e whaalata. Aua ne i whaonga ina o e le ti Apollo. O le tangata la leo e li apo le uso matua o tā vita le na wha mai e tino le lei, ai fo i au le lei. Tino manuali i tangata. Lea la ua vatu. Ai va ai i le atua. Ai fa mai le atua. Aua e te va ai le tino. O fa mai ona ua o te e ia te i olona winga. Ai wha maolunga e li apo. E le os tangata e sa o le loto. Mas tangata le lei. A o ai e la vei le au filia le atua. Fa mai lola i o fai upu lalo ifo. A ua o te e ia te ia. A ua e le va ai e ova e pei o le va ai o tangata. A waiva ai tangata i le tino, aiva ai e ova i le loto. Ho. It's amazing. Va ai le criteria, matua i wha i loa mai ai le atua, le mea ea, le criteria e piki ai oi le aufili. O lou loto, wha mamā lou loto, te e le atua i le wha maua lunga, ai fo wa i lo na lofa tu noa i le loto maua lalo. Yes. A e mana o lai whao ngā ina o e le atua. If you want to be used by God, humble yourself. Wha maua lalo lo loto I lumo le ali. Au e te wha maua lunga. Ai a whai o nei te wha maua lunga. Au a lai te mā whau e whao ngā o e le atua. Lela ua tua se whau tuanga whaingofie. E siri ele au te nau e whao ngā o e le atua. Pea whai te wha maua lunga. Yeah. Wai le whao ngā ina o e le atua. To tele la tangata, o lai mana o whao ngā ina, ai le mana o ea o ina.
ona a ho ona fa ma walalo lo loto e ya te oele a teacher Paul Spirit po le loto a ha o ina a se ke loka ika o ko kiki o ke ngia so o ka ika loko o lua ino ke loka me se fo ile le no ya ka e o ya ula unga ke lo ya ula unga e uma fa me kala loko o lua ke fa mai ile o manga o ele o kele ula unga fa pingin o le lava make adjustment. And you know, for me to be better in my presentation, o le te le yo ngā luenga le whai me shio ko lua I kua, o kei mi umala, o ke rora fu ufa kafkafa me lo ko lua umwhangifa mai, nga ian me lea ai cool me because, ia te au la ia, some preachers, a o na whai atu o la to te tolu, o whai kai la ia. E ika o ngai vatu le me e alu I luma lau tau mawhai, wa e te le iloa mea uma. Ile te me fa so mai si a fo so tolua some of the scripture le no fai tawa tunga it's from my wife or sa ilinga so tolua la fo e o ile tu she share with me now I share with you guys I say have a teachable spirit ye le loto fo ile le tau mafai o ina aua te ita pe fa ya tu se si ate oi I'm being corrected many times tele yo time ina o te ngia ya o lo te mafa le hanga a lot of correction. Up until now, o lea lave correcta o lea tua through people. Some, you know, for me at this point, te lo taimi o shau tō lua for my han, tu le mea lea, ma nei le mea lea, awar whai le mea lea, o whako, okay, ma ngai, o sau fu le whatai tai, o le ma ngai ia, o wa ai wa makanga o kau loe o lai kiki, o ngor kelo kaimi o ke wai kuara whamero, shau ko lua, whape. Fa pe ngai mai le mo ko lo o ke le o la kiki fa pe a u lo ke la unga lo lang nga ma u ma ko ngol poku ai en yetu mo kwale o ke le talu elo tanau se yo kale o ke le aku ya kuri se la vai nga fa la fo ya ole me taua e mana ole atu God won his people. I remember this when God spoke to me, you know, years ago. Temi, we've been through a lot. Tele nisho vaenga na sa fa piona tofo ina e o ma o tangata ma fulu ina ia o ma o ele tua. Ele aso no walu e tonu ole afo. Elo inu sa vai. O la lau te tu le singo la e u le ipu. La o la tu la e u le ipu fa pio le a inu le vai. And then God spoke in my heart. Te lo fa tu la kala umo kilo solo kongor poku po I se kongor poku. Ul fita lai ngale atu for me te for mai. I don't want my people to drink from a dirty cup. O te le mana o yo tangata e fe inu mai se ipu e palpala. God is my witness. He's right here. O lai ta tonu o peno fa atu. He witnessed what I'm saying. Ko fika lai le atu ke loile ingwala uai. Ko e ku le na lo vai o lo fai lo ko ro. Fa mai le atu ea. Ele manga o ile taimi na. This is like what 7 years ago, 8 years ago, na fai ele tala na le tua. Le ai masino uilo, I have no clue, no idea. E fai se, ke mi ngai le I popular ngai meo live stream, ma meo a, ele yengi ngai mea ngā kaimi. Mai le ai maso uiloa, le fina ngalo le tua moa au molo wola. Le wo o male nei taimi a just love le tua, ia le ua fa o ngā ina au, ha o le titi e fai ese me fe lolo fa o ngai le tua o e te fai ni me te le atu o le atua la e ma fai na ia fa o ngai na so sesi ai e ao na e lo le purpose i le mana o le atua e fe inu mai na fa nau I se ipu e pala a ve o se ipu e fa maina o tu e se ina o fa sa ina mo le atua malona finangalo ia fa manuia le atua ia te oe God is not a respecter of person. Nei loa oe le atua, wa vala awina fo I oe le atua. Fa manuia le atua I lau sāwalinga re neiva yaso, fa manuia le atua I so tātou watunu o malau fo launga, I iei le angane leio le atua, I mea uma o loo whaia le tōn mātou tamavi ia la ua fio, a o e vala auma e awina mai I mātou le nei lalo langi. I o mātou whaatau no uina, ma whaia lo fina ngalo, ia whaamalia ina ai oe lo mātou watua. Ia whaamanu ina oi mea uma mātou te whaia.
i lo mātou wola au na tama. Mātou te whaafo i le vi inga i a te oe, ia whaailoa lo mātou mafuaanga, ai meise le polo kalame, i o mātou wola masoifua, ia mawhai o na mātou au na i a te oe mo mātou loto atoa, malosi atoa, mau mātou anganga atoa, tautua ai lau. Fio whaafo i le vi inga i a te oe tama, nei ma se i aho i le whaavavau lava. Ono le suafo o Yesu o le mawala au tuai nei. Amene, amene. Ia le tua. I le nei fo i tūlai lo nā lofa lo nā ngane lei, o lana upu fo i wha manatu. Ia ma au mai fo i tātou te manatu ai lo na finangalo. Tātou wola au na i le tua. Ia au ono tātou whaia mea uma wha amali ai le tua. Au sau ia siaki fo o i lo roto. Le ale mea na awina mai o le atua le lalolangi wau te whape atu. Iai lo mafuaanga, iai lo taunuunga, iai fo i le fina ngalo le atua mo oe, ele i te i le atua ino wa whanau, na whanau mai, o laua iai le fuafuanga, ia po le plan fo i le atua, ia molo wola, malo soifua, ia whaamanu ina le suafo le atua, te i atu loutou soifua, ia malo una iola, i se aso mua i le alofa maleanga le leo le atua, ina ia mawhai ono tātou waulia, ia le aso lua o le tātou Bible Study, o lo whaanga soloina, ia le tātou taratara noa i le vision, po o le imagination, ia po le ata fo o le atua, i o tātou mawhauwhau, ina ia mawhai ona sa anga inga iluma, lau sa valinga, ia malau sa valinga foi, ia mawhai ona anga inga iluma i le fina ngalo le atua. Whamanuia le atua i su tātou watunuu, i le nāfo i taimila ta i tuai loutou soifua se kuaku kako pese le ilunga e tau alunga tuai le tātou pro kalame. Let me put the song, ver nei peso sa whamanuianga i a te outou. Amen. Family pese lea le Heart of Worship Ministry to Maule Mamalu. Love that song. Watu whapeo na whamanatu ia te oe. Ina ia to Maule Mamalu i le li. Amen. Whamanuia le tua ia oe malau whainga malanga. Tātou tue whailu ai melo nei tangato Kevin Uruiva. Ia manu te le ina whaasausaunga o si tātou watunoo. Ia whaasoifua ia. Le lalolangi umae. Ia o tau alalanga atu i le atua. Ia o tau pipese atu i lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te o tau lona vi inga. For
tu olima mavia oe le amatango mea uma e paleo e ringa Sia tu olima mavia oe le amatango mea uma e paleo e ringa E fo atu lava ia te oe le lalo langi uma. La tau te whai pesenga ia te oe. La tau te whai pesenga i lau suafa. E tu mau le mamalu a Yehova e whawawau. E fia Yehova ia na mea na whaia. O te pese ia Yehova i lau nei o langa. O te whai pesenga i lau